Hello guys, nizere ko umeze neza weho dukurikira impande zitandukanye z'igihugu ikaze kuri channel ya YouTube. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwahagaritse by'agateganyo inganda zitandukanye harimo uruzwi nka Joela Company Limited. Uru ni uruganda rutunganya umutobe wa Salama, ndetse rwanataye no muri yombi abantu bacuruza ibintu bitemewe harimo ibiyobyabwenge, amavuta ndetse n'ibindi bitandukanye. RIB ivuga ko yahagaritse uru ruganda rukora ji ya Salama. Uru ruganda rukaba rukorera mu karere ka Nyarugenge, nyuma yo gusanga uru ruganda rukora ibintu bitujuje ubuziranenge, nta suku, ndetse banakora n'ibintu bataherewe uburenganzira. RIB ikomeza ibwira abantu bose, yaba abacuruza iyi ji mu supermarché, mu mabotike, abazigura ndetse n'abazinywa, ko iyi ji ya Salama yavanywe ku isoko, ko ishobora kuba yakangiza umuntu uyinyweye ku buryo bishobora no kumuviramo urupfu. RIB ikomeza ivuga ko uru ruganda si ubwa mbere rufunzwe, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2023 abaturage baganiriye na City Radio bavuga ko abana babo baterwa ibicurane ndetse n'inkorora n'iyi ji ya juice ya Salama. Icyo gihe rwarahagaritswe ruvuga ko hari byinshi rugiye kuba rwakosora, ariko RIB ivuga ko nta cyahindutse ndetse nta n'icyo bakosoye, yaba umwanda, aho bakorera bafite umwanda ukabije. RIB ivuga ko uru ruganda rwa juice ya Salama rufunzwe ku nshuro ya gatatu, kandi RIB ivuga ko yasanze bakora stulwaya kandi batabifitiye uburenganzira. Umuyobozi w'uru ruganda Murekatete Rebecca mu mwaka w'ibihumbi 2023 yavuze ko izo juice atari bo bazikora, ndetse ko ari ababigana. Icyo gihe baje kubabarirwa ndetse barongera barakora, none na n'ubu bongeye kugwa muri ayo makosa. Basanganywe umwanda ukabije ndetse banakora n'ibintu badafitiye uburenganzira. Ku rundi ruhande hafashwe urumogi ibiro birenga 70, ndetse hanafatwa amavuta yo kwitukuza atemewe ku isoko, hafatwa amasabune ndetse n'inzoga zitandukanye. Hari abafashe amacupa ya Heineken bakajya bayashyiramo inzoga z'inkorano zitemewe ku isoko. Izi nzoga nazo zikaba zigira ikibazo ku buzima bw'umuntu uzinyweye, ndetse hari abazinywa bakaba batangira kuva imyuna, ndetse zikaba zanabaviramo gupfa. Ndagushimiyeho twabanye, uri kumwe na Digi nk'ibisanzwe. Ndagusaba gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya YouTube. Ibindi Imana ikumfashirize, yaba mu byo ukora, aho uri, mu nshuti zawe, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ndagushimiye.